Whakalawhalahi atu ma Niue hanei hatutulu atau wala talututupu ke lata mai a whiawhia haua nei. Hongo furumawha e pe mita whakata ke nofu tu mau I Niue ne kua amana ke fuake ke whalu atau matakainanga mai he tau mo te whafo. Pehea e takitaka leo ko Mark Chenery, kua moua tuai e whakusianga ke tautohi ole ne kua whakatorumaki mai he tau ka mole, moe moua e koe uafu maua ne kua tohi ole, moe laulahi kua talia he whakatufono ke moe tau tangata tohia koe nofo tu mau I Niue. Walu ni e tohi ole ne kua nā kai talia ki ai he talahawe ia, kai manaka le tolu ki ngahua ki ai, nā kai la whailoia ke tau tangata ko moua e talianga a tō whakauasi e tau sianga mo e whakatufono. Kua whakamawehe tuai e tau pule ke whale tali whenonga matawai, halutulu a whale ki he awhiawhiwhaiumu me pehe tau hokotaki la he mamoko halutulu ha kua whakatoka tuai e tahane whale mahuinga ne he motu. Koe whale tali whenonga nei ni kua amana ki ai e whakatufono Niue ke whakatau ke he mai he toko ua laua kua pule ki ai. Pehe komisini toko lunga New Zealand ki Niue, koe ono e miliona tālani kua talia he whakatufono New Zealand ke tausia ke whale nei. Nā kai ni ke lata mai tausianga he whale nei, kai pihia ke he tutungianga he kai talofa ke whale tupe asihake, mai tutungi atu ke he taupule he whale mo e whonua. Taha fo ke whale ni kua whakatupia e New Zealand ke whakafou, kai whale koloa halo pesi a lofi ke lata mo ofisa he tautangata whenonga eva. Koe aho nei ne kua whamori ai e tau mahimisi, moi hawhangiang he taha business fō ke motu. Koe business nei ni whakahingoe koe Breakthrough Financial Solutions, koe tahana la he taha kautala he whakamatapatu ki New Zealand tuta ki anga fōki ki Niue, hako laua ni kua pule ai ke business nei. Koe whakaloanga nei he talhau mai kua langa kina mai ni ha koe taha whakaholoanga mai ki he motu he tau wife mahewa, koe Return to Roots Mission, ni kua kisia I whala tau business mai New Zealand ni kua hoko mai ai ke motu. Kua kisia ke mga hana taha pulotu po ke taha tangat business ko Alex Talopau, kua kisia ke mga hoia, kua nā kai whai tangata po ke matakau ni kua whakatu ai ke lang matai pa ua ke he tau whakaloanga ke tau pepatope, he tau business ke mai ke aluturu ke mua mai tau munuina iai. Kua hoko mai pa ua ki whoke alau e tau pule he business nei, ke lata I maha whangianga mo e whakamunuinanga si lahe whiawhia. Ia whialahi au he māme hau nei, ha ko mai ki sia tonu ha e business nei, business he lewa, e hoko mai ha Alex I tau wafu mahiwa, ki he māme hau nei kai whakauki moe atua, ha ko mai ki moa I hau nei, whamunuina ai e kamatahangi office fōu, mo e onono atu ni haki mua, ki tau lamataianga ne mai ki matua ki whaki ki lati mo tau whahi business. Ha iai ki New Zealand e business I Breakthrough Financial Solutions a maua. So ke manako, haka hoko mai ia, mo ki sea ia ai hahahi nei I Niue e accounting firm po ke practice pia, ki mai ki lamatai atu tau business. Si pia ni ki ha mo e whalunga hofu ki mai ki lamatai atu ki tu whanu. Ko nei ni manako ai ki dili mai, moa e lamatai fuki mai a pen, si mai ki ai ki whakatue I business mam hea nei, mo whakamunuina ai. Ko ia ka whakamatapatua e business nei ki Niue, ko pen tānaki, ko whiawhia lahi ke laumatai ki alau tolu, ne kua manako ke whakangahua e business nei. Ai hangahanga me taki ka hai, ke riongi ke munuina ke maua tamai taha wala roto matari ka hake, whangai ke tolu nei. Sia mamuna ke lahi au ke pihia, hako riwa ki mai ka hai roto matara whaka business ka tau puhara ne tau se whikau I Yokalana manusila. Ke langa matai ke tau ilue au e tau marolohi motu nei mai tau lore hata tolu ha so whakatai tau pe ke tunga e tonga ua tapu ka maru pe tolu ha ne hai ai hoko mai ka ko hata tolu na tāra I heri mo furutau ke he mai ke whakaleri ka tali mai wafe 5 November ka hoko mai ke mga hone ko I lo tunu te ka to awhalaere to hoi whakaleri awhalaere ai diri riu tolu ke hoko tā monga pe oi ai diri whakaleri motu nei haka tātu tora tāra I he 5 furutau fuku ue tau tore tau ngaro e wakareria si mana tau kau whakataha me tau mana tutupu ke motu he mga hone whoringa mitaki mai I tau whakasino ne ki sia
kai tokora ka ke ho ko tu ki ai mo ki sia mori ka na bien ka he mo buhar foringa ka ho ko ki na ai ela ko sia ki ko ingoa e te whanganga hua ni ko mai ke amdol ke tau se ke lang mata ia tu ke tau tangata po ke tau pisinisi po ke tau mta kau he motu whakamua koe lango matai ke lau tolu ni ko manako ke whakamau pe tau pepa lau tolu hako e tau tuanga whakatuku hau ka he duntahi ku tau stunga e monei ko whitana e monei he kosti ka he tau wafe ngofuru wafe mataha si ke tau pisinisi osi ka hane lau ia ke mataku tufono ia mita ka lau tolu ni marolo me whai puhala lau tolu ke tau sia ke kai lau tolu ni fia manako lango matai hai ofisa ke lango matai mori ai koe ofisa tau se noa ka hai kako mahani he pisinisi hai ai foki e tau tutongi kako hei tokonoanga ma lau tolu ko fia manako lango matai futa ke tau hokotaki tupe ke lata me whahi tuku hau ia ka David Tau hai foki e wahenga NCT i lofu ke tau tolu hai ko whitani kai whakangua hua hai hei wahenga fuki he tau tangata ni tunga ko whai mangau he mana tau whia manako ka hake tau si whakawanga business kai ai la nofu mita ki ka hapo ko whe la ka hanga kwa lata tunu ai mai ke fuki ke lango mate ke tutuanga ia ke hauko atu fuki ke he lango mate ke whakamapopo e tau pepa poke manau te tangata ke kumi lango matai mai he whare tupe ke tausia ke hana anga hua poke hingoa ka hai puhala hahai ai he motu New Zealand te tangata rot matala ke he ofisa mo ai ke lango matai mai ke ia so ke ole atu ke tau pisinisi nai me te ngāni manako ke whakaonga ka hai service matulu o mai whiwhia lohi ke lango matai atu ke matulu ia koe pisinisi nei ni kua hai e whalo tau la langi New Zealand pia whuk mo Samoa si kua hoko mai ke mga hunei ki Niuean. Kua mana ki tuai tangata lang matai ke he isi hake hang he tau pisinisi kua mana ke whakangahua mo e whiwhiri mai he mtakau NZ8 mo i Niue Chamber of Commerce. Pe he te hokotaki mai he tau mtakau i New Zealand koe mo lea e siau tangata ne kua tohi ole ke lata me punga hua nei mo pe he kua tokolongi te tangata ni whia manake ngā hua i Niue. Lahi foke tau manatu he whalu tangata hako pe he koe lahi foke tope ha New Zealand ne kua whakaonga ni ke lata me tutungi ang he halo tula tau tangata. Ka kua whakailoa he tau hukui New Zealand e nā kai whiawhia ke tau puhala whakamole tope mo lahi tope ha Niue ne kua whakamole ke tau kua mole. Pe he takitaki he mtakau Niue Chamber of Commerce ko Avi Ruben whiawhia ia ha koe manako ke moe tā tangata ke la motai e tau business ke au sihake pe se kua long e tau tala kua lata tonu ke whai tangata mai whafo ke ngahua pe he nei. Pe he whoka ia pe se kua lima siau poke lima awhi siau ki tutunga tangata nei koe mana ni halo tolu he chamber ne manako ke kisia kua hako ngahua moi whai hiki anga tu malolo he tau business he motu. Amna ke whamoli e pūnga hua nei ke he whahi tapka hau. Pe nā hata tūla ta wala tātu tupu ke lātai moe awhiawhi nei, amna ke liriu matutaki pe nei ke he awhiawhi atu loto, wa nemo e au spate he tau whānau iki a pungi, amna ki ni ke mawhala e tau whakaruanga ni hanga wata kiai, ke la nofua, menene po a tō liriu ke whalewea.